Василь. Сегодня в Казгурском районе проходит мероприятие на Кубок Акима и игра, как называется, КВН. Сейчас рядом со мной стоят участники этой игры Шалхар Асузат. That is possible for all people to live in peace. I believe we can live деген жерде не істесек болады? Білмеймін. We can live деген жерде ше. Ала берейін бе, болды ма? Сонымен бірге сіздерді Happy Hanukkah мерекесімен құттықтаймыз. Бұл тәуелсіздік мерекесімен қатар Америкада 8 күн тойланатын